everybody. I'm Nick Latoa from Tacloban. I'm a self-taught artist and I'm making an art with found object or in mixed media. I paint every day, pero making any medium. I'm looking for a medium that can be seen on the environment ba. Gusto ko itong art na di rin dito. Di rin maging independent paint. Gusto ko mag-anuhin iba ng mga medium na maka-adala environment. So, itong sand, mga clay. Just keep on working and never stop working. Just keep on experimenting art. So, ako, experimental na tanatakon trabaho. Every other day or may time na may time nga para kuan ako maghimon trabaho. So kinahanglan ni kuan mga kabataan na itong art spiritual ba. Diri la kay ka uro art la ito naton ginkukan kinanglan tikang kasing-kasing yan ginihin mo. Ito niya na pagahin more on kuan na nagiging kuan na digital na kuan na to an art purely mga paint di ba naghihimo pa ito mga medium na para makakuanin colors. So iton yan na art bagahin nagtitika, iba na dito kinahanglan ito na visual arts kinahanglan may pagrespeto ba. Kinahanglan may ethics. Diri kay pasira-sira ito magkasi artist kay nakakatawag dito imbis igot uplift nagiging lugod. So kinahanglan magkaurusa. Nag-dream project ko makahimo ko sculpture nga ako nga makukuha nga forever ta. Kinahanglan mag-support itong government kuha ng mga local artist. Kay kung itong lugar nga waray art parang blue diri kuha sabok diri waray peace of mind. Lugar na waray art. So kinahanglan mag-support itong local government or national. Yan ang pinaka kunwari kinahanglan we have to practice every day, work and work. So never stop working, experiment.